Kejenghi la kai menen met ha kalam pung kal La Liga ka Barcelona kalap teng da kejeng job banyo nyau poin na kilai teli kejenghi khun tak ba job artli ya kai ka we haba pa shani kejeng la kai ka Robert Lewandowski le yo ban tep arkol kata net ba arko saw bat ri ko saw o Pedri hak net ko saw polai bat ku Sergio Roberto hak net ba khandai pel plus r leng ba kan kejeng job Robert Lewandowski le yo ban tep saw pol kilai teli kejeng la kai ha kalam pung jang ka La Liga Haba pai bat segawai ke jingla kai ke Real Madrid kelab rem ya ke Espanyol dalai dewe gol. Shikol la tep dau Vini Jr bat Arko la tep dau Karim Benzema. Haba pai ke jingla kai ha ke Ligue 1 ke PSG Halieng kalamat ya ke name kai Persha bat ke Monaco. Hakan ni ke jingi kun dai ke Monaco bala tam shikmat dang ha ke menit ke ba Arpeu lemba Kevin Volland. Henry Neymar ala bat nya kai ke ba ke penalty hak net wan yang peu. Gikat kendai teli ke jingla kai baga PSG ke yakendo bat ke Monaco Henry ke job tang nyau teli haba pais ko wai pat ke jingla kai hali Q1 ke press kala sharem haliyeng hado nyau lanot gol hakmat yang common spilia haba pai pat ke jingla kai ke English Premier League ke ham kelab teng da ke jingjob Persha ya ke Niem Forest da ar lanot gol yegni gol la tep dau Harikin hakmet besan bat prapway kat bagi jingla kai dan ke Wolbat ke Newcastle bila kun dak jing kai tamat Liverpool kat bagi Aston Villa kalamat dak nam rem Halieng hakmat ke West Ham tang bebe lanot gol hadin ba ke Liverpool ke lejab ya ke Bournemouth hado kendai lanot gol hakamet yang ke seni sejai bot sa ke Celtic ro ke lejab ya ke Dundee United hado kendai lanot gol ha ke Scotland Wrestling Kuma chipun kan mau ke Celtic kadai ke ban yakun ya ke Real Madrid ha ke Champions League